Staff of the Maumlu Chera Cement Limited, under the banner of the Maumlu Chera Cement Employees Union, in a press conference held on the 14th of December 2021, informed that earlier during the day, the delegation had submitted a memorandum to the Chief Minister of Meghalaya on the problems faced by the employees of the MCCL after the plant in Maumlu had been shut down due to ban on coal mining by the National Green Tribunal. Speaking to reporters, the General Secretary of the Union, Pinskem Lingdo, informed that it has been a year now that members of the union had met the management to discuss on the joint venture that the state government had advised on the reopening of the cement plant at Maumlu. He added that the management would be floating an expression of interest, which will be time-taking, and this will further affect livelihood of employees. He therefore urged upon the government to find ways and means through either a golden handshake or any other scheme towards financial support to the employees of the cement plant at Maumlu. Tinggi kuat bak sokar kan ya sekambat berkat siwa ini lengkap bakan ni juga ka IUI bakan nang ya. Nomor pihak penbu yang kinok train wangiu kinong la sya siu kumin siu ngap kum dia. Kadai wanwa kilat ti kum do wan plai yang ngiru. Kum dei tamat berkat tan kita ka IUI nomor himtep ka time frame kamdan nilai kan komitmen yang ai ka time frame kamla wan ai nomor sutu ka slam kadai proses jong ka government kamla man siu rai kut berlek kut kan hap dan lang dekat bagi bepat istighfar nak kata kadau ngisi mun dikarai ba kadai ka puar ba government kat perkhat no yang ni takinu kinu gila ti mat ki em yang ni wat la ka hapan ai no da kala ti ka ban kham ha yang ni ba kala wei juni desi kadai ka golden check ni ka kan kuno ka scheme ka ba tam kumjuru ya ka tulap nilai kan ni ba Philip Sutru hoi la yo nyarap na government ka kumpiti yakut jungi ka office of simstar kala juai yakini kijing yarap tambah kidi tang kijing yarap di financial assistant kibde kitulap ti kanang bu jing isu ini inyo kat nu inyo la nu ngimju kam tiap ya kani dewat hadu mentai kani bang ide ban yo di sumbar impat yo dengan kerpat biang sisien ba lembaju ki ba pin yarap lam ini nama kalajan ke Christmas buat regular atau pasti ada di sembalas bah nang ya yarap yangi tak bakal plan tempat telun tinggi kerman pamentaru siwa Christmas ninyo ai kerman ya kata inang dap ya kan komitmen. The President of the Union, Shan Lang Dingdo, on the other hand, urged upon the state government to pay the pending salaries of the employees and also arrears that they have not received for the past 2 years. Kum ka union hi kum ka week lama hi ni ha ban pai na ka banta ka safety bat ka sulti jong ke nong tri la ka long ya ka manta ne na ka manta ka lasis ni te ka ban kong ya ka bangi ngidon pa ka anu de ka ban kong ka long ba ngidon kam arjan ngidon kam kerki ka mod bangi nio e ka tolong nambar kong ba ka long manta ka hagan ka sti ngi lapan poi bangi la jakrem do na ka support ka long ba ka komen kan perkhat no namar bakan ai be yang iban design ba da ka tolong namar balai ba mentarung ni respo ka kam mentaga ka factory mentaga wasis kami asyo tekane kan tu jing ya namar ka sungi ki bakut manu man sim ka jingir kle manu man sim jingkle ka sarkar kala ban lai pat kala man tekane kata kadau ni sasisian dia ni kerpat bahkan ka sistem tahu arjar kuai so kono ni kerpat iki bor balwa kamtam ki badan ni ka present government ka mentah bakin perkhat lam na ka mentah ka jungi wan lesi ru ya kinu kisang temon soba kibade na kathain na ka juwa na ka steer ru kumjung ya pit bat kumju ru ngatrai ya kibor kibade ban pe ni khamtam na ka management ne kim kinong tai ni kibade ban kibatrai pamanang tumo no pi ni don ha ka service tinggal ban pendap ya ka jung kam tingi himi ti ru ba ye ke bro khoi kamat kijing seo kijing taru di dengan ya komba